sapunika puput sampun inggih majeng ring manggala sane wenten riki ring kayangan jagat kendal bumi punika taler pemekas para pandita sane sampun suci yang titiang wantah amunika presida antuk titiang muni ngayang ring parinikan daging-daging nyaninya Pamargen sang meraga Bagdayang titiang daging bandang cari tusani kebagdang oleh gitu santiadnya suarane punika dono wenton kios wantah pemargin itu sang meragul magiawentan pekanahnya pengabden titiang saking sekosanti gitu yatnya suarane puniki mangne wendon pikenoh anyane angge bakal nyeroning sat meraga sesuluh ring dewek tekadi punika ring kauripan ring sejaroning margiang suamina yaning iwang ampun raya nah kedah ketunas titiang maraj majeng ring pare pemeringo sareng sami nunas pengampura pingaledha puput antot Rama Santi tunas titiang sane pinih gumpur terlali titiang nungas pengampuro terpuputang titiang antuk peramo santi Om Santi 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 Om Swastiastu majeng ring manggala ariki sane wenten ariki ring sejeroning jagat kayangan guru kental bumi titiang matur suksemo sampun kaicen galah nagingin galah puniki ring parinikan magegitan wantah hamonika presida titiang nagingin maka kirang langkung ngatur titiang malih tunas titiang sumang nenek presida maka sami
Rahayu rahajeng kadipunika pengabtin titiang maka sami ring sejeroning kita santi yatnya suara tur maning maka sami semeton sane wonten ring wewidangan jagat kelungkungannya puniki wasane ngatur titiang ledang tunas titiang puputan titiang antuk para santi Om Swanti 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 Om